uyu munyamabanga w'ububanyi n'amahanga yibuke ko ajya gutorwa ngo abone uriya mwanya wo kuba umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza. Abantu benshi bamuhaye amajwi ari abongereza, ari abanyekongo bafite ubwongereza bwa Kongo, nako bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Ni abongereza ni abanyekongo bafite ubwene igihugu bwa Kongo. Sikegariwe ni abanyekongo bafite ubwene igihugu. Nongeye kuguha ikaze kuri IG Rwanda TV. Urakaza neza. Kubera iki imboga umuntu yarasa cyangwa se ikosa rito yakora mu gihe ari mu bikorwa bye bishobora gutuma bicyamamare kurenza uko yari icyamamare? Ikintu abantu mutazi, izi challenge mukoreramo amajwi kuri TikTok, kuri IG, Instagram ndetse n'ahandi hose, ibi bintu mumenye ko ari byo biba biri kuzamura umuntu. Ukora ibintu uzi kuri murasebya umuntu ariko uri kumwongerera abafana. Kubera iki agakosa gato umuntu yakora kamuha abafana barenza abo yari afite, cyangwa gatuma video ziwe zirebwa cyane kurusha uko zarebwaga? Ibi bivuze iki? Ibi bishatse kuvuga iki? Ibi bisemura iki? Ibi bivuga iki? Ikosa rito bishobora kuba impamvu yo kugera kure, ariko ibyiza byo ntibishobora kuba impamvu yo kugera kure. Kubera iki? Kubera icyo abantu bagukunda ari uko wakoze ikosa ritoya rikamamara rikavugwa bigatuma ukundwa. Katubivugeho. Urugero, uri kuganira n'abantu ubusanyije amagambo, ibyo musigaye mwita kurasa imbogo. Kirasa iyo mbogo abantu bafata nk'igihe cy'iminota 15 cyangwa 17 cyangwa 20 cyangwa 30 bavuga kuri iyo mbogo warashe, cyangwa se ibiganiro byanyu bikahita bihinduka, byose bikahita bijya ku kurasa imbogo. Bakavuga kuri iyo mbogo warashe, cyangwa se bakahita bayiganiraho, ibiganiro bikahita byibera imbogo, bakajya ku mafoni bagasacinga izindi mbogo zabayeho bakazivugaho, bakavuga imbogo kera abarimu bigeze kurasa mu ishuri, bakavuga n'abandi bantu bagiye barasa imbogo kandi bagiye bakomeye. Ibi bishushanya iki? Ibi bishushanya ko ikosa ritoya rishobora guhindura ibintu byari biriho. Ndagushimiye ko wakurikiranye IG Rwanda TV. Kora subscribe, like, comment maze twikomereze. Murakoze.